Pamirsa kasus COVID-19 harian sani kauningin nasional mewali nincap ring tanggal pelekutus Mei warsa kali-tali kali likur nilintang. Pawawanipun kantos 300-an diri nincap yening saihang sarang rahina sedurung nyani. Pasien padem COVID-19 kauningin dasan diri, raris bawahan pasien kena COVID-19 kauningin tadun, sayang sarang arahina sedurung nyane kantos siu nanggu sia likur diri. Ri tepangan mangkin, wilanganipun langkungan 300-an diri. Anutin data Kementerian Kesehatan, nyinayang pawahan kasus COVID-19 kantos 370 diri. Dadosnya ni wilangan kumulatif ipun langkungan 6 yutan diri. Selanturnya ni, pasien kenak mawawa 306 dasepat diri. Sapun ketaler, pasien pada mawawa 17 diri. Dadosnya ni wilangan kumulatif ipun langkungan 1 seketalian diri. Dalam pandemi ngelimak dawak bulan Maret warsa kali-tali kalidase sanilin kerawat langkungan 3 tali ulungatus petang dasepat diri. Miwa suspek wenten petang tali ulungatus sia diri. Bali pos kuningayang.